February ni som ni le pathum khan Ecuador lungin tang zinga in beina a thlena wangin mi som sari panga in nunna an chan ni in thu nei tu te chuan an soya he in beina hi lungin chunga mi sual rual gengte Los Pipos Los Lobos le Tigrones te in beina ni in an soya security force te chuan lungin hi thunun toin pon lama lungin tang chung ten an chung te chan chin ngak lel takin an ngak thungani Ecuador ko thlang lama Port City Guayaquil lungin chunga mi som ni le pakhatin nunna an chana an nuwa damdo in pan pui an ni nuwa mi som thum le pathumin nunna an chan zui ni in Edmundo Moncayo director management body chuan a soyani nunna chan te li street kan du ti in kumsom ni le pakwa upa Daniela Soria chuan a soya thilchin fel alani lo ti kan tria mitinin cell phone an nei vek ti kan tria kapasalin tun thlengin min lo la belo ti in a soibok ama lokin apasal Ricardo chuan WhatsApp voice message manga abiak thu soin min that don min chan chuak ro tia au thom hriat ania chu AFP ten hena NT rin angai thak tir bokani Ecuador President Lenin Moreno chuan criminal organization ten lungin tam taka arwalin chet an la ni tia soin thunei tu te chuan engkim an thunun to ti in a soiboka lungina buaina ti re ani theinan hian sipai te man hial an ni bokani prosecuting authority ten lungin tang tam tak te chuan hliam na tak an to thu soin police port thanem tak anin hliam boka Ecuador lungina buaina hi hun than thana chuakani police commander Patricio Garillo chuan thil duam lo takani thu soin Interior Minister Patricio Paz Mino chuan centralized command post siam halin visual poltena lungin hun sangsanga tharum thona an kalpui ti in a soiboka prison authority te chuan in beina hi Los Pipos Los Lobos le Tigrones te in kara thleng ani thu soin heng visual te hi drugs sumdona in nam noi te bek an ni thu an soibokani Ecuador lungin chunga hian engkim aum tia soin lungin chung hi bazar ang mai ania engkim auma damdoi ral thuam ui te thlengin auma leya shal thei vek ani ti in lungin tang Ricardo nu pui soria chuan a soyani coronavirus pandemic leng wangin sarkar chuan thil sual te nauti lungina khungte tan hun chung na satakin atin hiama hei wang hian lungin tang to lutuk chu za somli le pani tele za som thum te in an tlem pha ni chuti chung chuan lungin tang an latam hleya lungin somruk awma chuta tang thei chin chu sing ni le sang kuwa an nia tuna tang an nei mek chu mi sing thum le sang riat an lani bokani heng mi te hi ga sang khal le zanga chawin an veng bok nikum khan lungin chunga vek buaina chuakin mi som nga le pakhatin nunna an chan pha to boka Morino chuan ni som ko chung lungina state of emergency apuan pha chuti chung chuan misual tena an thununna nasataka thi ani to zo kani nikum December tha khan lungina buaina chuakom lein mi som pakhatin nunna an chan pha bokani China chuan Tianwen-1 spacecraft chuan Mars chevela temporary parking orbit alu to thu soin relo ten huwa red planet sikasena rover atum an base thu asoi China National Space Administration chuan spacecraft chuan ni lai ni jinglama orbit alu thu soin sikasena atum main tuna aomna thathum vel omri tur thu asoya heti chung hian Mars surface mapping a camera le sensor ken te mangin kan neyang ti in tarlan ani bok karkalta ninga ni khan US Perseverance chu Sikasena River Delta Jajiro crater thlotling taka tumtir long ni to in nunna aom le om lo en fia tura tumani Tianwen-1 hian thlotling taka Sikasena atum the ni chuan US ti lowa Mars spacecraft tumtir the masaber ani don ani China solar power vehicle hi golf cart tia vel ni in leinuaya tui om le om lo fia tumin le nunna om le om lo fia tumin ma ala don ani Mars spacecraft tumtir hi thilkhir khan le hau tak zet ni in tam tak an lo cham towa kumsang ni som pakhat po khan Chinese orbiter Russian missiona telve po alo lo cham to ani Sikasena atum tumna China spacecraft hian parachute rocket ka chuale airbag te man atuma atum tir tumna hi lungdar nuaina utopian planisiani in helai muna hian kumsang khanzakwa somsari paru khan US Viking two-lander alo tum to ani
tianian uan hi China space program akal pui to a hau tak ber ni in kumsak ni le pathum khan thla atangin lung alo la to boka kumsak ni som pakwa khan thla a mun la bera alo tum to bok hei mai ba ka hian China chuan thla a permanent space station din tumin ma ala nia soi ani bokani US President Donald Trump chuan Conservative Political Action Conference Orlando, Florida huna cholni khian thua soidona Vice President Mike Pence ro chuan an somna anol thungani he hun buat saitu te hian Mike Pence chu tel ngei turin an ngen le dona ma se Pence thian hai vai takin a soidanin tharuk chung chu tu ma ti boilowa adu thu alo soitoa he somna anol thu hi politico chuan an soi bokani Trama atlak don nai lama US Capitola boina chuak le in thana engemo fel helom nia Tramin Democrats apu laya Pensan US President thar Joe Biden a nem hena tura ma ala ka wangin ram shwai tu hlui pani te hi in mu thiam lo na an neya Trump thana farewell ceremony a Pensa ain landu lo nu loka Washington DC a Biden a lak lu na in khoma atel thung loya anin chian chat na atope mo ti mai thei turin hun enge mo chen atang khan anin beto lawani CAPC a hian Trump chuan Republican Party zel dan tura puan ba ka President Biden an US khwale tuini theina dan ken ko atum dan chungchang le ramri in kai shwaina tur dan thar aduan chu nasataka do dal atum ni in Trama lam nai vai takin asoyani CPEC huna hian kumsang ni somni palia Republican tana president a in candidate tura rin kaiten thu an soidon boka chungzinga chuan Donald Trump Secretary of State Mike Pompeo le Kristi Noem South Dakota Governor te an tel don ani Defense Research and Development Organization DRDO in Indian Navy tana ASIAM Short Range Surface to Air Missile VLSRA chu February ni som nile panhi khan Odisha a Balasore luipui kama lotling taka en chinani meshal hi niam taka thlok thei tura duan ani ba ka mun nai tak tak te chu olsam takin atum afu thei don ani ti DRDO thu chuain atar langani he huna hian meshal panhi ka chu chinani ya target tura anru man te chu Weapon Control System WCS mangin dik takin an ka fu ve ve a aka naile la theizong po en chin ngal ani bokani hei hian Indian Navy in dolonga da mek Barak 1 surface to air missile athak donani he hun hi DRDO scientist ten an vil renga an base yang ngein an chatha in dolonga da luani main en chin na nei alani le anga kumsang ni somni pania pe filman base yani AVLSR sam hi aman thei huna chuan Indian Navy ral thuam tichak belcha tu ani ngei don ani Defense Minister Rajnath Singh chuan en chin na lotling taka kalpui tu DRDO chunga lom thu asoya Dr. G. Satish Reddy Secretary Department of Defense R&D and Chairman Defense Research and Development Organization DRDO chuan VLSR Sam Missile System lotling taka en chin ani theina dana tha tho tu zongjong te chunga lom thu asoi bokani Phim khur thu hla missile ka chuana mun kilometer ni point panga bial chunga mishing cheng sang ruk zathum som ni le pani te chu en chin na nei main mun him lama ruai khom vek ani bokani khovela sumlam kai noya ramin som khom pol FATF in firfiak te apui thin nia asiata wanga Grey Lisa da ashek mek Pakistan chu heli satang hian alatal chuak theidon lo ni in chanchin bu then khat chuan antar langa Europe ram then khat chuan Islamabad hian ti tura tuk enge mozat alati lo tling lo ni in an soyani Paris samun pui nei Financial Action Task Force hian Pakistan hi jun sang ni som pariat khan firfiak te suma apui ba ka sum chebrel atama wangin shreknan Grey Lisa hian ada he an shrekna tanga tal chua theinan ti tur atuk bok ati tur tuk zinga hian poisa chebrel om lo nana malak le firfiak polte puithin ti top tura mala tura ti na te atela hei hi kumsang ni le som pakwa aral ma a ti hlotling tura ti ania ma se COVID-19 shipui lenga wangin ahun hi an po sei sakani
FATF plenary a hian Gray Lisa an da ram sang ten din hun thlirin an thutluk na chu atopa hriat thei ani don niin don chanchin bu chuan atar langa plenary an nei hunung ber hi October sang ni som ni kha ania hemi tum hian FATF chuan Pakistan ne na ti tur atuk som ni le pasari zinga paruk chu ati lo thlinglo ti in February sang ni som ni pakhat thleng Gray Lisa turin ati zui ani hemi tum hian India point fir fiak amandu pahni Jaish-e Mohammed chief Maulana Masood Azhar le Jamaat ud Dawa ho tupa Hafiz Said laka engma chetna anei lo ti an soi boka Azhar le Said te hi India mi mandu ber zinga mi ni in aram chunga fir fiaka chetna sang in ham noya ngai an nia heng zinga hian 26/11 Mumbai terror attack le nikum masa a Pulwama Jammu and Kashmira CRPF bas beina po atelani Pakistani thunei tu sang pakhat chuan inrin ni khan anram chuan FATF secretariat ma an lakna sang le rotna an nei paruk te chu an thelu niin don hena hian asoya Pakistanin adin hun le amalak na athelu te hi FATF member ten clearin an soi ho dona hemi mang hian thutluk na po an siam le dona ni don chanchin bu chuan FATF member ram then khat abi kin Europe ram te chuan Pakistan hi Gray Lisa lada zel an du niin FATF lamboi puitu chanchin bumi pakhat ne na tangin an dong ti an tar langa shrek la du zinga hian plenary thleng tu tur Friends po atel ni in asoi bok Friends ram thlop tu hi Europe ram dang po anom nual ni in an soya Friends hian tun haya cartoon lemzia chungchanga wangin Islamabad hi alo kom ngi lem lo to bokani Pakistan hian Paris a hian palai nget pa ngai po alada ngai lo shimshima ram palai le sum don na lama po in chian tha an ni ngai lo bokani US point Pakistan hi alom vak lova Pakistan ko tin American chanchin bumi Daniel Pierre aruk bole tha chungchanga ati tu nia hriat te achua zalen ringot po an lom te chiam lovani hetiang ania wang hian US zun thla thleng vel tala Islamabad Sheikh chunjom du ramzinga mi ani arinom hle tarlan to thinangin Pakistani Supreme Court chuan thamasa khan British mi Al-Qaeda fir fiak Ahmed Omar Said Sheikh le atho pui mi bathum kumsang ni pahnia piara thana in tham noi nia pu te chu achua zalena piara chung te phei chuan an thre thiam lovin an dem tak zetani Pakistan thunei tu pakhat aming tarlan du lo chuan FATF ne na hian lekha poimo te an thelu to tia soya enge lo thleng tur chu kan soi theilo kan nga phota ngai ati ani Pakistan hian dan mang point sum manga fir fiak te puitu te semna tur chu kum khat vel yam ta khan asiam to ti an soya October sang ni somni khan Industries and Production Minister Hamad Azhar chuan Pakistan hian ti tura tuk somni le pasari zinga somni pakhat chu thatakin an hlen to ni in asoi to boka ani hi anram atanga FATF dor tu berani alati lo paruk te chungchang zo nairo minister hian a chang du lova plenary azo ma chuan engma asoi don lo ti asoyani hei hi chu thuruk ashe tur te chowin an la hriat ri tur thilani atiani Pakistan hi Gray Lisa alom zuani chuan Islamabad tan thil akhir le zualdona khovel huap sum le pai khoitu International Monetary Fund World Bank Asian Development Bank le European Union ne na tangin engtran puinama adong theidon lova leiba tam tak anei sa po ati cha le zual theidon ani